Chung television zone above me going to turn away as a low taibu zeng treat nagatum got 90 meet local Delhi newspaper, the TAMENGLONG Times, the GAANPHIU Mail Khatni, Info Valley based on paper, the People's Chronicle to Kabisu Micham Magoina Kang Pain Daloni, Cham Tambanaba my guy can tell you upon my. Ray Mikal, the People's Chronicle to Kabisu Micham Dosam Loco. Security Advisor Kuldip Singh Rinakuki militants Pajaku, Myanmar Tangwina Gutkan Mai Khatni Low Taibu Zeng treat Natata Nung attack Supani to Melam Kotai. Army Nunrena details Tan Siang na Tadbame. Security Advisor Kuldip Singh Rina Sagan Mai Kuki militants Pajaku, Myanmar Tangwina Gutkan to Melam Kotai Sagan Mitai, Kuki in P Manipurina Lan Melade to Nanuni Magna condemn Sukante. The TAMENGLONG Times on headline Sangrong Kaunai Mai JR Memorial Academy Rina Luan Kanai Tang Mai Annual Cultural Day Mung Lau Taibu Zeng Chinakat Tingkunai Nung Tai Takai Kante Kamung Kotai Pau Namnalunggang Mai MCS SDO Numbarina Special Guest Salokane. TAMENGLONG District Headquarters ko Lau Taibu Zeng Chinakat Tingkunai Nung Tai Experimental Learning and Infotainment Center Tai Pau Gatam Tai Faiga Gang Mai CEO ADC TAMENGLONG Rina inaugurate Salokante Mitong Cham Hai the TAMENGLONG Times Kani the GAANPHIU Mail ko Kabisu Micham Sunabame. TAMENGLONG ko intan intik may mungsuna Swachh Hi Seva campaign takay na ba may bangko hai marathon race tay TAMENGLONG ko tingkunay nung tay pakante. Ataw tan kay na ba may National Highway 137 TAMENGLONG tumahu cheng ko affected Land and Property Owners Committee rina asay kauritaw na tan ting ka hauti ito na saye. Dawlanay TAMENGLONG kani none ko ponzing katiutan may guang kaurina Nagaching Government Primary School hai Hun kasi laugante kuma school tay katung melung ko talo da kang rong may Naga Students Organization rina Education Minister ko titay gante mitong cham hai the TAMENGLONG Times the GAANPHIU Mail Khatni the People's Chronicle tong Kabisu Micham sunabame. Zaliangrong Students Union Shillong rina Luan Renguna Chennai tang my Freshers Social Function 2024 hai lau taibu zeng china khat nung Naga Community Hall Shillong ko kamung nai kante. TAMENGLONG Youth Organization TYO Rikari Lana C Center TAMENGLONG Korina Penamjam Iroi Bazangan Hai Katambame. Manipur Health and Family Welfare Tong Minister Sapam Ranjan Rina Manipur ko dengue case imbu kunaba melung ko may gwa rina mitong raporta atung may ko machong lau kong zeng hoy kante. Manipur Zaliangrong tong artist Langun Thai dai may kakay pui sumay ahiam may dai may tatkan may lau taibu zeng china tingkunay nung tay anaw korina kandi pandi palona takante. Kabang takay may sina may gwa na kang sports ang cham ni pain daw ni ataw England ko takay na ba may Premier League long ko dola nung tong match ko Manchester City le Arsenal tali ko 2-2 ko draw takante. Muay Thai International Fight Night dola nung patong boxing stadium Thailand ko Manipur may Yaima Lai akat ni Thailand may payagdam le akyam ko Yaima Lai rina first round minute akat na ko knockout ko ngam kante. Barcelona rina goal pungu chalan na VRL ta ngam lo kante. Sub-Junior Boys National Football Championship 2024-25 Tier 1 dola nung final match ko Karnataka le Manipur dali ko Karnataka rina 5-1 ko ngamlo kante. First Test Cricket Match MA Chidambaram Stadium ko dola nung India le Bangladesh dali ko India rina 280 runs ko ngam kante. Kabesuna may gana kang tingnay lamni pain daw ni dola nung nay ko Noni District Tongcheng mitong cheng hai 42.190 Celsius tangkane Mi Terry Manipur ko Chengleng Maithe kuma Info Valley ko sunatu 35.820 Celsius ri kau leng maye. Kumna asai lau taibu zeng treat ka thum tong cheng hai 32 degrees Celsius to 22 degrees Celsius nai na bame nai mig rina 5:06 AM to 5:12 PM nai na bame gan ko nai cheng puni Zingbang muang nai lumlat nai kuma athuan lau taibu zeng treat na badai cheng hai 30 degrees Celsius to 20 degrees Celsius nai na bame nai mig rina 5:06 AM to 5:11 PM nai na bame. Asa ito ang Kabisu Micham tu hau kure na nga laute za na bame goita thon kute.